Reka ngusuhuze kandi nkwifurize amahoro y'Imana wowe udukurikiye. Uyu munsi nyemerera twongere twinjire mu makuru yacu ndetse n'ubusesenguzi butandukanye twibanda muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse na Iran ndetse n'ahandi Boeing yacu ibasha kutwerekeza. Uraho neza MS? Muraho neza. Amakuru ni meza cyane. Yego. Turi ku munsi wa kane navuga ku mirongo y'urugamba ndetse urugamba rurimo rurabera muri Irani, Isiraheli ndetse n'ibindi bihugu bitandukanye hirya no hino. Yego. Ni Burayi. Byageze ni Burayi. Yego. Reka rero twakire utangire utugezaho ibirimo biravugwa ndetse na bya birinete byawe binini ndizera neza kuri bubikoresha uyu munsi. Murakoze cyane. Abadukurikiye kuri Murika TV show, Mkadonya TV, Beroni, Lion News 012 TV n'izindi platform dukoreraho. Turabashuze cyane mudukorere kuri subscribe, like, share na comment kugira ngo tuzakomeze tubagezaho amakuru agezweho. Ubu rero turi ku munsi wa kane ku ntambara ya Amerika na Israel bashoje ku gihugu cya Iran. Nyuma rero yuko bishe Ayatollah Khomeini El Khamenei, umuyobozi w'ikirenga wa Iran, barashiwe mu rugo, ndetse bivugwa yuko icyo gitero kijya kuba hari umujenerali wasohotse nyine bakekaho ubugambanyi bita Khan wo muri Iran. Umujenerali ahantu hose bagiye kurasa arasohoka agiye nko kunyara, karangira agarutse abandi babishe akajya gushyingura. Yego. So abantu bose bavuga bati dufite amakuru y'ubutasi yuko hano benda kuharasa. Ayatollah El Khamenei aravuga ati tuguhungisha, aravuga ati murampungisha umuturage wa Iran we uri aho ngaho, umuturage usanzwe we arahungira hehe? Yanga guhunga, baraharasa arapfa. So hapfuye n'abandi nyuma yo kwica abayobozi benshi ba Iran no kurasa ahantu henshi muri biriya bitero nyine Amerika na Israel barashe muri Iran. Ubu ni ukuvuga ngo haje gukurikiraho kwihorera kwa Iran ibyo yavuze byose. Muribuka yuko yatangiye ivuga mbere bavugaga yuko niba baramuka bibeshye bakayirasaho bizaba bibaye intambara y'akarere, yuko hari inyungu za Amerika hose bazaharasa, kandi muri bihugu byose harimo inyungu za Amerika, ibirindiro bya Amerika. Muri Iraq birahari, muri Bahrain birahari. Muri Iraq ubwo banarasheho, naho muri Bahrain barasheho, Bahrain yo barenda kuyica rwose. Mu bwami bwa Jordania barasheyo, muri Saudi Arabia barasheyo, muri Qatar barasheyo, muri Emirates Arab Emirates zirindwi zigize Leta Zunze z'Abarabu barasheyo, aho hose baraharashe, ndetse bagenda barasa ku nyungu za Amerika. Ubu rero ikigezweho nyuma yo kurasa abayobozi ba Iran bose, ubu ni ukuvuga ngo Iran nayo yamaze kurasa umuyobozi w'ingabo wa Amerika, umugaba mukuru w'ingabo, Chief of Staff wa Amerika, wa Israel. Yarashwe, ariko Israel murabizi na Amerika ntago bajya batangaza imibare y'abasirikare babo bapfuye. Niba ibindi binyamakuru bivuga ngo hapfuye abasirikare 340 ba Amerika ikabivuga ko ari batatu. Murabyibuka ubushize mu ntambara y'iminsi 12 yabaye ya Iran na Amerika na Israel. Intambara yabaye mu kwezi kwa 6 ubushize, mu kwezi kwa 6 umwaka ushize. Byagaragaye yuko umuyobozi w'ikigo cy'ubutasi gikorera hanze cya Israel, Mossad, yitwaga David Bana. Muramwibuka, bavuze yuko barashe icyo kigo, barashe headquarter ya Mossad. Bavuga ko umuyobozi wayo wapfire mu David Bana. Kuva icyo gihe n'ubu ngubu ntagaragara, nta Israel yemeza urupfu rwe, ariko nta n'igikorwa kimwe arongera kugaragara nk'uko yagaragaraga cyane. No muri intambara nta nagaragara. Ubwo rero Israel nubwo itabyemera yuko umugaba mukuru w'ingabo yapfuye, ariko bishobora kuba byanavyo twabifata muri uwo mujyo nyine nk'ubyo bya David Bana. So uyu munsi rero Iran yarashe mu rugo rwa minisitiri w'intebe wa Israel, nyakubahwa Benjamin Netanyahu. Baharashe, banatangaza urupfu rwe. Abantu bamwe namwe n'ibinyamakuru bimwe namwe nk'ikinyamakuru cyitwa TASS cyo mu Burusiya
bagiye bavuga ibintu byinshi bashakira nako cyashakisha ngo ntago twapfa kubyemeza twebwe dukurikije ibidarundi byacu tureberamo dukize mu bidarundi binini twitegereza ntago twakwemeza ko Netanyahu yapfuye turacyashaka ayo makuru ariko nyuma yuko Amerika isabye Ubwongereza yuko bwabatiza ibigo by'Abongereza biri muri Chypre ibyo bigo byose birimo abasirikare 200,000 hari ikigo cyitwa Akrotiti hanitiriwe Abongereza n'ahandi bita Dekeria ibikorwa remezo bya Akrotiti barabirashe muri Chypre buni mu Burayi Iran yabirasheho irasha na Dekeria mu Burayi buro byahise bituma hari abavuze yuko babonye indege zo muri British Royal Air Force ibikoresho byabo by'Abongereza babizana kugira ngo bize gufasha kandi ibyo bikoresho ni ibikoresho birasa intuza zikomeye cyane zikomeye kabisa zaziri za B52 misile ni bisasu izo ndege nibyo zirasa bya bindi bikomeye cyane nyine bya bindi bya bidege byaje kurasa muri ntambara y'imisi 12 ijya gutangira bya bidege byaje kurasa ku nganda za nucleaire za Iran nabyo bikora nkabyo ngo byabaye nyuma yuko ministri wa mbere gato yuko ministri w'intebe w'Ubwongereza yitwa Keir Starmer yaramaze kwemerera yuko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zakoresha ibirindiro byabo byose mu kurasa kuri Iran. Ibyo rero byatumye Iran ibifata oseriye yo amakuru yamenya mbere rero nayo ni igihugu gikomeye mu butasi iterasa yo muri Chypre vuba vuba kuko Iran yavuze yuko uwo ari wese ufatanya na Amerika n'Abayisiraheli nawe izamurasa z'abari umwanzi wayo. Bagize ngo ni imikino bagira ngo ni ibintu nyine bya Iran byo gupfobya ibindi bihugu ngo ahubwo koroshye ngo iki bihugu bifatiye ibihano ngo ibihugu byashengabaye ariko hari ibihugu babiri serious Iran rero yaharashe hose muri Chypre kugeza ubu ngubu rero Keir Starmer yemereye ko USA yakoresha United States of America ubona ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika yakoresha ibyo ibigo byabo mu kugira gute mu kurasa kuri Iran ariko Iran yo yahise itangaza ivuga ko nta Bwongereza nta Amerika nta Isiraheli nta OTAN bose ari bamwe bavuga ko bose ari abakozi ari abayoboke ba Sekibi kandi Sekibungo akaba ari Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubwo rero no kuvuga ngo intuza zose barazirasaho zose baraharasa hose. So ubwo rero ikibazo gikomeye rero kiri hehe kiri ku mbaraga za Iran. Iran ifite imbaraga zikomeye cyane batari biteze ndetse Iran minavuga yuko nyuma yo gutora umuyobozi mushyashya w'agateganyo wasimbuye Ayatollah Ali Khamenei yavuze yuko bagomba gukomeza kurasa kugeza igihe uwateje intambara ari we uzamanika amaboko akavuga yuko intambara ayitsinzwe nk'uko nyine mu minsi 12 byagenze basaba imishyikirano. Ubwo na Amerika wateje intambara na Amerika ukumva bishoboka ukumva bishoboka birashoboka none mu minsi ishize ntago byashobotse none se Israel na Amerika sibo barashitsa mbere muri Iran none se nibo bashirya nyuma muri ya ntambara y'imisi 12 barashirya nyuma se. So ibyo byose rero bigaragaza yuko nabyo byashoboka kandi buriya rero nayo ntago iri yonyine. Ubwo rero barashe Iran uyu munsi yarashe ku birindiro byinshi mu burasirazuba bwo hagati yarashe muri Bahrain yahashengabaje bibaca indege cyaho Dubai yaharashe ubwo bya bintuza bya bidege by'Abongereza nakubwiraga urumva biri ahantu bita Arafi Freiford niho yaparitse ibidege ni birindwi bari imbere mu Bwongereza byitwa Arafi Freiford nibyo bidege byaturutse urumva bikoresha indege
ibisasu bikomeye cyane bya B52 bombers, B52 bombers. Urumva bitane kwitiranwa na za B zagiye kurasa mu ntuza kuri Isfahani, Natanzi na Fordo. Ku ntuza za kirimbuzi. So ibindi birindiro Irani yibasiye ni by'Abafaransa. Urabyumva? Ubwo ngo ni muri Leta Zunze z'Abarabu turimo kuvuga noneho. Igeze ku Bwongereza, igeze ku Bufaransa. Urumva? Ahangaho rero nuvuga ngo ari ubwato bw'Abafaransa bwitwa Charles de Gaulle. Kinini nacyo nayo ni kariya. Ikibya kumera nka Abraham Lincoln ni kinini cyane, ni ikiyato kinini kabisa. Abafaransa ni cyabo gishinzwe nyine ngo gukontrola inyanja, umutekano, ibintu nk'ibyo. Ubwo gifite na bwa bwirinzi bwose. Ariko bakizanye mu kigobe cyitwa Camp de la Paix mu mujyi wa Abu Dhabi muri Leta Zunze z'Abarabu, muri za United Arab Emirates. Na Dubai harashweho ibisasu byinshi. Camp de la Paix rero ni ikigo cyashinzwe mu 2009. Urumva ku masezerano mu 2008. Icyatumye baharasa rero nuko France yatije Israel na Amerika mu ntambara y'iminsi 12 ubushize. Urabyibuka? Mu ntambara y'iminsi 12 ibyo birindiro irabibatiza babikoresha barasa kuri Iran. Urumva Iran yabirwaye inzika. Rero aho hantu yaharashe irahashengabaza, bituma rero ubwo bwato nabwo ngo bugiye kuva mu myitozo bwari buri bufatanyije na Amerika n'Abanyaburayi buhuze kuzerera aho hantu hose nyine gucunga umutekano. Ubwo bwato bwitwa Charles de Gaulle. Urumva? Ni bunini cyane, n'ubwato bunini. Ni Charles de Gaulle R91 bwa metero 261 z'uburebure n'ubugari bwa metero 34, bikaba bupima toni 42,000. Bukoreshwa na nucléaire. Ni ukuvuga ngo gukoreshwa na nucléaire biba bisobanuye yuko ushobora kugenda igihe kirekire kitazwi. Bukaba bwaba nko mu nyanja nk'iminsi 90 n'umwaka n'imyaka butarakenera, kuko bukoreshwa nyine bukoresha amashanyarazi akozwe muri nucléaire. Nta bikomoka kuri peteroli nka essence cyangwa peteroli bijyamo. Yego. Bo rero ikigaragara nuko Irani ubushobozi bayikekagaho ntabwo ari bwo bwagaragaye. Ku buryo abakurikiranira hafi n'abayibara mu bidarundi binini bamaze kugaragaza yuko Amerika yanyuze inyuma ijya kureba Ubutaliyani, iravuga ati mwarebye nta kuntu buriya Irani yakwemera ibiganiro. Ariko igitangaje nuko perezida wa Amerika yaje avayo avuga yuko ngo Irani ari isaba ibiganiro. Byavugurujwe n'ijambo umuyobozi w'ikirenga wa Irani mushyashya yavuze yuko nta biganiro bakeneye nabo ngabo, yuko ibiganiro byabo bagiye bakora mbere byose byapfuye ubusa, bakabatera bari mu biganiro, bazarasa mpaka kugeza igihe umwanzi bazamushenga baza bakamutsinda. Urumva rero ni intambara azacu wambaye. Biravugwa rero yuko muri Kuwait ntabwo ujye yumva. Kuwait ni igihugu nacyo cyagambaniye kugira ngo batere Iraq ubushize. Nababwiye ukuntu ariho naho havuye ijambo rivuga ngo aho kuba inshuti ya Amerika ni bibi, ariko nako kumwanza Amerika ni bibi, ariko ngo kuba inshuti ya Amerika ni bibi cyane. Kuko bakoresheje mu ntambara y'imyaka 8 barwanye na Iran, bakoresheje Saddam Hussein na Kuwait. Yego. Baragenda babinyuramo, byitwa Saddam byitwa Iraq na Kuwait ko barimo kurwana na Iran, ariko ari OTAN irwana na Iran. Imyaka 8 Iran irabatsinda, ariko nyuma baza gukoresha Kuwait none kugambanira Saddam Hussein wari inshuti yabo. Urumva? Niho havuye ijambo rivuga ngo kuba inshuti ya Amerika ni bibi, nako umwanzi wa Amerika ni bibi, ariko kuba inshuti ya Amerika ni bibi cyane kurushaho. Uvuga ngo kugira ngo ube inshuti ya Amerika umwanzi wawe bikagira inzira, ngo nicyo bintu bashaka gusobanura babivugaga abasetsenguzi. So
ubwo rero byakomeye muri Kuwait. Hari amakuru atubwira yuko indege nyinshi za Amerika zarashwe ziraswa na Kuwait. Byo bita friendly fire n'umufatanyabikorwa wabo. Rero ngo mwirasi indege babyita friendly fire, ariko abarebera muri binete binini baravuga yuko ari Iran. Ndetse Iran yanatunguranye yatangiye kuzamura indege mu buryo batakekaga, za Su-25 we ni Sukhoi 27, ariko ntabwo barazana Su-35, ntabwo bagize nayo. So ubwo rero ndimo ndibaza umunsi bazanye iyo Su-35 na Su-57 bizaba bimeze biti, na ndege z'Ubushinwa babahaye nizihaguruka. Ubwo rero no kuvuga ngo hagatangaha Amerika na Israel basuzuguye Iran, bayikora ibyo bashaka, bagira gute, imiryango mpuzamahanga iraceceka, abantu bose baraceceka. Ariko kugeza ubu ngubu aho situation igeze, kubera ko ambasade za Amerika zose zarashwa ahantu hose, noneho Saudi Arabia yo yamaze kuvuga yuko Amerika yayigambaniye. Ubwo rero tukaba tugikurikirana ngo tumenye uko bimeze, ndetse bivugwa yuko Saudi Arabia irimo gusaba n'ibindi bihugu yuko bya kwigumbura kuri Amerika, kuko Amerika yabagambaniye ubwirinzi bwose bari bafite bwa THAAD bwose. N'ubundi bwirinzi bari barabahaye, bashidutse abanyamerika babukuye babujyanye kurindisha Israel, urumva, no kubirindisha amabeze ya Amerika ahari nyine hafi aho ngaho, hafi ya Iran na hafi ya Israel. Ni ikibazo gikomeye. Hari andi makuru atubwira yuko ubwato bwa USS Abraham Lincoln Aircraft Carrier bwarashwe na Iran. Yego. Bikari impamvu bwahise bugenda, babukubiseho misile 3 ariko n'amadrone, ariko ntabwo babuhamije bwose nyine ngo bakubite bugere kuri ingini, bugene kuri ingini yayo y'ubwato, kuri moteri nyine, ingini mu tuvuga moteri. Yego. Ngo bujye kuri moteri bishwanyaguze oya. Yego. Barashe ku bwato, ariko urumva buriya bwato buri electronique. Ibintu bya electronique ni ibintu by'uruhererekane ku buryo yirose ni nk'umubiri. Iroshe ahantu hamwe wisha ahantu henshi, wishe systeme zose. Ariko niki ubu nari nkitekereza kuri Saudi Arabia nayo, niki gituma Saudi Arabia ishobora kuba yafata umwanzuro wo kwihinduka Amerika? So nuvuga ngo Amerika biriya bihugu byose byo mu Barabu kugira ngo basinyane amasezerano yabemereye kubarinda. Yego. Kuba ubwirinzi bw'ikirere, kuba ubushobozi bwo kurwana, bwo kwidefanda, bwo kwataka, ndetse no kurinda nyine, kudefanda nyine no kurinda ibisasu byiza, no ubwirinzi bw'ikirere, no n'amamisire yo kurasa n'iki. Ibyo byose rero mu gihe bikeneye, mu gihe Iran irashe, babura uburyo bahagarika ibisasu bya Iran, za misile balistike za Iran, bakabura ukuntu bazihagarika zikagera ku ntego zikarasa. Nk'umu ambasade ya Amerika muri Saudi Arabia bashwanyaguje. Ubwo rero nuvuga ngo Saudi Arabia niho hantu yari ivuga ati baratugambaniye. Ibyo twavuganye ntabwo ubushobozi bwose babujyanye kurinda Israel. Ariko nubwo babujyanye kurinda Israel nayo imerewe nabi, irimo iraraswa cyane. Urumva? Ubwo ndumva ayo makuru ayo twaba hano nahangaha kubijyanye naho bigeze, nuko intambara irimo kugenda ihindura isura. Tunakomeza ariko ku munsi wa kane mu kanya turakomeza ikindi kiganiro gikompleta. Murakoze cyane, update ni nyinshi muzajya mubona kuri platform zacu, ibiganiro byinshi bikurikiranye bifite amasaha make cyangwa iminota mike yegeranye. Muzabibona, turabibasezeranyije kuko amakuru yarahari, kandi natwe turahari kugira ngo tubikore, ibikoresho turabifite. Icyo tubasaba ni ugukora kuri like, ibimeze gutya dore iyo ndukoreho ugakumwe nurangiza uhita ukora kuri subscribe, uraza kubona akantu kameze nk'akazogera cyangwa se kutarayikora subscribe, kutarayikora cyangwa se s'abonner mu gifaransa, ukandeho uhita ukanda ku kazogera kugira ngo uzajye ubibona buri gihe. Hanyuma ukore na like, ukore na share, ukore na comment, tubwiye muri comment ese twahindura iki, twakora iki kugira ngo bigende neza, kugira ngo mugumye muryoherwe n'amakuru, ndetse munakurikirana hafi uko isi yacu igenda yikaraga n'abayituye n'ibyo bakora n'iki. Ni ukuri twahishwe tujya tuvuga gake. Murakoze cyane. Reka nshimira n'abari badukurikiye, mbabwira ngo ntakagaruka. Ciao, Imana ibarinde. Ciao.